Bazalwane, namhlanje ngiyakhuluma ngendzaba lebalulekile futhi kakhulu. Lapho khona ngifuna ukutheklisha lenkinga lesinayo Eswatini. Ngifuna kuyithatha kusukela phasi umnyombo wayo, ngiphakame nayo nesisombululo sayo. Ngidawuaddressa ke wonke umuntu uma ngikhuluma lendzaba lena. Ngidawusebenzisa characters lamathathu la. Ngidawusebenzisa sive saka Israel. Ngibuye ngisebenzise inkosi King Nebuchadnezzar, bese ngisebenzisa Pilato uma ngiveta kulendzaba yami. Ngidawusebenzisa laba labathathu. Kepha ke ngingakafiki lapho, ngicela kusho bekunene ukuthi ngifuna ukukhuluma nesive sonke semaswati. Labanengi besolo bangilandelela bangigweba mayelana lendzaba lena, kodwa ke njengoba ngasho ukuthi lento ngingenisa ngetigaba purposely, naloko ukuthi ke ngisensitive la nangikhuluma, ngiyatinaka phela mina ngumfana kaNkulunkulu, angidlaphatisi, naloko ukuthi ngiyayati indzaba ukuthi umuntu addresswa kanjani. Kepha ke namuhla ngifuna kusho ukuthi wonke umuntu lone ID lembita ngekuthi liswati, ngifuna kumaddressa namhla la noma ngangibani, as long as buve bakho wena buthi uliswati. Ngidawuqala kulabancane, ngibuye kulabaphuyile, kulabanjingile, kulabahluphekile, wonke umuntu ngibuye etikhulwini tahulumende, kuma ministers, kuma MPs, etimbungeni, ema-ministers, ematiko ahulumende ngekwehlukana kwabo, ngifike nakundunankulu ucobo lwakhe, bese ngi-addressa nengwenyama nendlovukazi. Utathi ke lo munye wandile ulithatha leligunya noma ke yebo uwathatha lamandla leligunya lelungelo ukuthi uaddresse nengwenyama nendlovukazi. Bazalwane, nali ligunya lami la likhona khona. Wonke lo sesikhundleni saseSwatini uthi nakafunga afungela sikhundla saseSwatini, sekuba ngumholi eSwatini afunge ngeBhayibheli. iBhayibheli ke livi laSimakade. Njengoba bafunga ngelivi laSimakade, ndabaquestiona ngibaqonzise ngekwelivi laSimakade. Nginalelo gunya ke lengidalisebenzisa ukuthi ngingakhulumisa ngisho nengwenyama, ngidayikhulumisa esigabeni selivi laSimakade ukuthi yafunga ngekwelivi laSimakade. Njengemprofeti waNkulunkulu ngidawukhuluma nayo ke kulesikhathi lesi. Kanti ke ngaphandle futhi kwaloko, ingwenyama nendlovukazi sinenhlanhla thina eSwatini, ngoba labaholi bethu lababili laba bobabili bavumile ngemlomo wabo ukuthi bona bathi ikhonti taSimakade lo nkulunkulu wemaswati. Ingako indlovukazi ishumayele lo Simakade lesimkhondayo, nengwenyama iyashumayela kude inkulumo leyicedzako ingakakhulumi ngaSimakade. Noma ngabe ngunini sonke isikhathi uyamveta Simakade njengaNkulunkulu wemaswati. Kungako ke ngithi ngidawuba addressa ngalelo gunya lelo, ngoba sikhuluma etafuleni laSimakade kuyevakala. Amen. Ngiphindze ke bese sengikhuluma amagama la serious ngithi uma ikhona indlebe leyingeke ikuve lokule ngidakukhuluma, shothi leyo ndlebe leyo useless, kungcono kuyishisela uyifaka umthebeba, ngoba shothi indlebe le useless. Kungcono lokuthi ube sihulu kubonakale kucace ukuthi usihulu, kunekuthi ube sihulu lesinede indlebe kodwa tingeva. Kanjalo nemehlo, nangabe akhona emehlo langeke ayibone lento lengishoko, shothi lawo mehlo lawo useless. Anoma ngangibani kusukela etulu kulabasetulu etikhundleni kuyawufika phasi, nangabe akhona emehlo langeke akubone lokulengikhuluma ngako, shothi lawo mehlo lawo useless. Kungcono ukuthi uwagupulute uvele ube imbumbuthe, kubonakale ukuthi lena imbumbuthe, kude lo lakubeka licala kuba imbumbuthe, kunekuthi ube imbumbuthe kodwa ube unemehlo abe lamehlo angaboni. LiBhayibheli lithi lo hlakaniphile uyayibona ingodi ayibalekele, kodwa silima siyayimela ingodi sithi sole emva kwaloko. Mangabe khona ongaboni ukuthi silive laseSwatini sikuphi, shothi lo muntu loyo silima lamehlo akhe useless. Ake ngene ke manje ngithi ngifuna kuletha i-introspection la, ngifuna kuletha kubuka uNkulunkulu. Ngidawuthi kumuntu ngamunye wonke umuntu nakavuka uthatha sibuko atibuke ngaphambi kokuba aye kubantu, atibuke ukuthi ukahle. Ngidawuthi ngiqale ngengwenyama, silo sikhulu ngwenyama nawe ndlovukazi.
njengoba niye nithathe isibuko nitibuke esibukweni ngicela ke manje namuhla nithathe lesibuko lesilivi laSimakathe nitibuke kulesibuko lesilivi laSimakathe lenafunga ngalo nitibuke kuso ukuthi konke kwenda kwenu kusesengiko yini inyathelo tenu tisahamba kahle yini njengoba yathi inkosi Sobhuza asifune lunyawo lwaJesu nisahamba elunyaweni lwaJesu yini njengetikhonti taSimakathe njengebantwana baNkulunkulu uma kukhona leti athi ingwenyama nayithi yakubuka ikubone kuyibeka opposite uNkulunkulu ayikuyekele ingakwendi ngendlule ngithi lokho akwentiwe ngilolonke liSwati litibuke liSwati ngalinye ukuthi kwenda kwayo Simakathe umephi bese siyendlula khona lapho sesifuna sibuka icharacter yaNkulunkulu sibuka simo saNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nature yakhe ungubani kuthi nawutawenda indvo uyibuke lendvo ukuthi iyayiveta yini inature yaNkulunkulu iyamglorify yini uNkulunkulu lendvo loyendayo uma ngabe kukhona indvo le utawuthi nawuyenda ingamglorify uNkulunkulu leyo ndvo leyo kungcono ukuthi uyiyekele ngemagama lawo lengwabhekisa kuwo wonke umuntu loseSwatini bese ngingena futhi egiyeni ngithi Ngisengishito ngathi uhulumende waseSwatini wonke uholwa bazalwane ngoba kusukela enkosini yethu ingwenyama Mswati wesithathu uyakholwa indlovukazi iyakholwa nginembuto ke lothi ifunani icorruption eSwatini kanzi baholi bethu bayakholwa ifunani le corruption live lishile live lifile kufene bantu kwaphuma imphefumulo sive ngikhuluma namhla sivuke injebovu sive bantwana abalawuleki abafundi kuya etikolweni kusashiswa bashisa tikolo ilahlekephi labantu laba baze bavuka lula kanje kungenxa yecorruption umbuto uthi ifunani icorruption kubazalwane ifunani icorruption kumakholwa ngoba phela sive saseSwatini siyakholwa ingwenyama iyakholwa nakhulumende wayo ngitawuthi siyibonile ingwenyama nayikhetha emabandla ifaka abantu lapha kunebafundisi ibafakile eParliament bafundisi yabafaka etimbungeni yabafaka ekubeni bominister bematiko bafundisi yabuya nasemabandleni lathite lokufaka ikhathi libandla lawo lekwelule yafaka abafundisi uthi ke lo mbuto wami naku namhla live liyasha namhla live liyalwa emaswati ayiguqukele amguqukele uhulumende nengwenyama ngenxa yecorruption ibuya phi le corruption kanzi phela emaswati ayakholwa ake seninike le balance yebazalwane ukuthi kuhlangana kuphi ihlanganaphi icorruption neChristianity ngoba phela nonke nini le ndaba etikhundlweni you are Christians nihlangana njani nale corruption ngoba konke lokhu lokudalela umsindvo lo icorruption nihlangana kuphi nale corruption ngumbuto lo lengithi ngicela wonke umuntu atibute wona ukuthi le corruption ifunani eSwatini bese sengiyabuya ke ngishito ngathi bazalwane ngitawusebenzisa ema characters lamathathu ngicela ukukhuluma nesive kakhulu kati sonke seSwatini but ngibhekise kuloluntu kakhulu ngisebenzise isive sakaIsrayeli bazalwane niyakhumbula isive sakaIsrayeli saphuma eGibhithe uNkulunkulu wasibeka enzaweni yaseKadesh bekungu11 days kusuka eGibhithe uye eCanaan but ibona bahamba for 40 years bafike bahlala eKadesh balibala kuzulazula ehlane laseKadesh Barnea ngifuna kuyichaza lento leyo ukuthi lokwabanga lokwaba uNkulunkulu cobo lwakhe lwabamikisa eKadesh kwaba uNkulunkulu cobo lwakhe futhi lwababulala labantu abaphuma eGibhithe kwangena Jeshua eCanaan sonke lesive sakaIsrayeli asingenanga eCanaan sizathu sahlubuka Simakathe wababulala ehlane labanye wabangqwaba baphila Simakathe wakhamsisa umhlaba wabambele elithuna umhlaba wawukhamsisa wabaholokoshisela maqedze Simakathe iqobo lwakhe wagqibela wabagcibezela abaphila wabamikisa manually esihogweni kwathi labanye futhi Simakathe wehlisa isihogo wabathosa ngemlilo wabashisa manual wabashisa physical sihogo sabalanza physical emhlabeni sabamikisa esihogweni manually basha baphila baya esihogweni baphila wabayisa manual ngoba bahlubuka eSimakathe labanye futhi babo wabanikela kuSathane ngekuthi avume ukuthi balunywe inyoka lethi nesihlungu lesikhulu wabanikela yena physical kuSathane banikelwa ngibani uSimakathe wendlula ke Simakathe wase sokuthi kuMosi phakamisa Jesu labo
batawukhetha kuphendvuka ngoba lesento lesi sisento sesijeziso sekuthi balahlekelwe nguSimakade wathi labo labatawukhetha kuphendvuka baphendvuke babheke Jesu lo shothi babuyele back kuSimakade batawusinza kodwa labangeke baphendvuke uSathane utababulala wabanikela enyokeni wabanikela kuSathane. Ngifuna ukuthini ngalamagama? Ngifuna ukuthi yebazalwane ukuthi sive sihluphekile noma sigcilatekile noma kunebuphuya buyanuka eveni lokho akukuniki ipermit yekuthi wena sale wetselela Simakade sale uhlubuka. Simakade uthi ngibide ngelisuku lenhlupheko ugathe ukuthi Simakade kule nhlupheko lesikhona eveni eMaswati abite Simakade anamathele kuSimakade hayi ukuthi athathe uMetshiso ashise tikolwa ashise mahhovisi aprovoke uhulumende ukuthi uhulumende retaliate ngemasoja nangemaphoyisa akakubheki lokho Simakade ubheke ukuthi eMaswati lento lena ebazalwane inakeni anina ungena kule New Swaziland uma eMaswati angaphendvuki kuSwaziland lensha Simakade utawumikisa abantu labanenhlitiyo yekumethemba neyekumesaba Simakade labangemesabi Simakade utasimisa la ku transition ngoba nyalo siku transition sikukhadeshi la sikhona khona sisemkhathini wekuthi siphuma ku old Swaziland siya ku New Swaziland kepha silamkhathini sikula transition lamkhathini ngengila kwenteka khona umhlolo ngilapho Simakade atawuqedza nabantu lempilo esikhuluma ngayo batawuphelela la ku New Swaziland sitawungena nebantu labadi Simakade kuhleke ukuthi nyalo umuntu ashinje athi la align naSimakade ngiyathemba kuyavakala. Ngibuye futhi khona lapho njengoba sengishido ukuthi kumqokwa lokuthi ifuna Simakade nyalo umbide asenekuthola mfune nyalo ngesuku lenhlupheko hayi ukuthi uthi wena ngoba uhulumende wende lokho noma inkosi yende lokho uretaliate ngekuqunula Simakade akusuye lo wende lokho ngakho ke ungamqunuli Simakade ungamqansukeli Simakade kude la konile Simakade in everything. Alright, ngicela kuyishiya ke indzaba yema-Israyeli ngicela kugijima ngithathe nayo inkosi nayo lenkulu inkosi Nebukadnezar. Inkosi Nebukadnezar ngekwemlando is one of the greatest king embusweni wase-Iraq waseBabylon namhla siyibita ngekuthi i-Iraq. Ngita ukukhotha into leti imbalwa ngenkosi eNebukadnezar because abantu abaningi nabakhuluma bakhotha inkosi Nebukadnezar bayikhulume kabi labanye baze bayi-associate nengwenyama Mswati wesithathu bam-associate naNebukadnezar. Namhla ke ngifuna kumhighlight ukuthi lo Nebukadnezar abantu abanyendi emakholwa nebafundisi abamati ukuthi Nebukadnezar ngibani. Ngiyamveta ke manje Nebukadnezar kwakuyingceku yaSimakade la yethembako Simakade. At 17 years, Nebuchadnezzar was the first and the only king leya conquerisha lidolobha laseNinive. Emakhosi ehlulekile kukwenda lokho kodwa Nebuchadnezzar wakwenda at 17 years old. Waconquerisha iNinive. Yaba ngaphasi kwakhe lidolobha laseNinive. iNinive anyway angiqhubeke. Ngiphinze ngithi Nebuchadnezzar nguye lo wasentshengiswa uNkulunkulu kuyawujezisa bantwana baka-Israyeli lebese bahlubuke Simakade. Uma ufuna umlandvo kahle waNebuchadnezzar ubofunza incwadi yaJeremiah ngila utawuthola khona ukuthi Nebuchadnezzar kwakuyingceku yaSimakade. Simakade wamsebenzisa kushaya noma kuqonzisa ema-Israyeli. Akusiyo nje ukuthi le ndlela bam-interpreta ngayo abantu abaningi bakhuluma a wrong theory ngaNebuchadnezzar. Nebuchadnezzar sikhondisa Simakade. Asengichubeke futhi kunento lengifuna kuyiveta ngalo Nebuchadnezzar lo leta kuvula emehlo leta wenda emehlo akho athi bam abone. Okay, Nebuchadnezzar nguye futhi lo wathi naseka conquerisha bekungitona letikhathi leti tabo September eminyakeni September October lo waconquerisha iJerusalem wakhipha iorder emasotsheni wathi amsinzise umprofeti Jeremiah angambulali. Dibute lokho ukuthi hawu leni lona athi akasinziswe Jeremiah ngishito ngathi kunemfihlo Nebuchadnezzar bekusandla saNkulunkulu. Kunenvo la yenda ke Nebuchadnezzar wabamba lenkosi Sedekhaya ngaleso sikhathi nemakhosikati ayo nebantu abayo emadodana ayo wawabulala ngenkemba embi kwenkosi wawabulala emadodana aNebuchadnezzar emadodana enkosi Sedekhaya. Wabuya enkosini Sedekhaya wayibuta wathi uthiteni umprofeti Jeremiah akakakutsheli yini ngalengoti lena njengoba Jeremiah akutshelile ngaloko wende njani awukayiboni ngani lengoti. Wamkhothela umbhalo
ngamavila valakalako kufana nekuthi wamkhothela umbhalo lothi umbhalo lo hlakaniphile uyayibona ingoti ayibalekele kodwa silima siyayimela wathi kuye Jeremiah akakakutsheli yini ngalendvo le awukayibonini wena lengoti wathi shokuthi lamehlo akho ay useless wathatha ludlawu wahamba wayokhipha lilahle lelivuthako wabuya wahlikihla lamehlo enkosi Sedekiya wawapatshata wawabulala wathi ngeke ngikubulale kodwa ngidawubulala lamehlo akho ngoba ngilamehlo lalangaboni ngidawubulala wona wena nkosi Sedekiya ngeke ngikubulale utawutifela wena ngidawubulala loku wrong lamehlo emtimba ngoba lamehlo akho abumnyama ingako umtimba wakho usemnyameni awuyiboni ingoti awuva noma umprofeti akutshela wehlulekile kuyibona ingoti ngako ke lamehlo la useless ngiyawabulala namuhla wathatha lilahle emlilweni wawashisa emehlo enkosi Sedekiya wawabulala lamehlo ayo la useless ngubani lo wenda lo inkosi Nebuchadnezzar lethunywe nguNkulunkulu. Okay kunanathi tintfo ke bantu abathi khothako ukuthi yafaka ebo Abednego emlilweni yabuya yathatha boDanyela yabafaka emphandweni wetingwenyama emabhubesi asengikutshela lapho akusiyo inkosi Nebuchadnezzar lenda lokho uma ufunza iBhayibheli lithi iBhayibheli inkosi yetama nekubaphephisa kodwa ngilabantu labasurroundele inkosi lalabangibona bayishayisa lomthetho bendlula bayisayinisa bayishaya ngemfe iphinziwe inkosi Nebuchadnezzar ngoba yangede yathi lokuthi itibopha itigigela yona la yathi nayibona ukuthi sekunje kwathola ukuthi ngekwemthetho wemamede seyingeke iku-reverse ngoba nenkosi icobo lwayo ngeke i-reverse i-decree leseyishayile yakwenda lokhu ngekwe order yalabantu laba ngiyo lento egcineni kuko konke lokho ithi inkosi naseyikhuluma ifakaze ngaNkulunkulu ithi sifake abantu abathathu kodwa sekubonakala sekunalomunye lo njengendvodzana yaNkulunkulu noma kuyawufakwa Danyela ithi kwangathi lo nkulunkulu lomkhondako angaba nawe because kude akusiyo lo lemfakwako kodwa ngilesive noma ngilabantu labasebenta nale nkosi lele bafaka laba sekuthi lenkosi as a symbol of authority basebenzisa yona ngethemba kuyavakala nanamuhla abantu abaningi bavukele inkosi eMswati bayayenyanya bayayethuka bayayenyembenya bayikhuluma ngisho nasemaveni bantu abaningi babuka yona direct njengemuntu logcilata eMaswati ngithi mina namuhla emehlo akho akasuke ekubukeni inkosi yodwana kodwa buka bonke labantu abasurroundele inkosi buka bonke labantu abasebentela uhulumende njengebantu labakhohlakele njengebantu labangibona babulele live ngishito ngathi live life emtimbeni waKristu kulaba labathi bita ngithi bazalwane ngoba bonke labantu abalapha labasebentela uhulumende lele kungibona kumele ngabe bende iservice delivery letawenda kuthema eMaswati eve akhululekile eve labo abayendi yize bangemakholwa ngidawuthi ke namuhla le corruption umsakuyibuka kule ngwenyama labantu labasebentela lengwenyama ngibolele bashayile lengwenyama tinyoni ngibolele bashale ngwenyama ngefe iphinziwe ngidakwendela sibonelo lesilula kunanaba umhlonishwa lohambile eBarnabas ohambile emhlabeni ufe washiya emabhillion etimali washiya ema-estate tindlu takanokusho tibute ke wena ukuthi tibuyapi letintfo leti uthi sebendephi letintfo leti yena ayedwana ubuke onke lamabillionaires lesinawo eSwatini ayithathaphi le mali ngiko ngithi okay ngingakacezi ngitawuthi uke weva yini wena kuthiwa inkosi iphe banibani emabhillion inkosi iphe Barnabas inkosi iphe tonke letinjinga letikhona eSwatini itiphe emabhillion asikake sesikuvelo batithathaphi ke letimali ngiko ngithi ke mina labantu labasebentela lalaba around inkosi ngibolele babulele lesive namuhla sive sivukela inkosi kuphela sibashiya ngaphandle labantu laba kanti ngibo labantu lababonise lengwenyama ngibuye ngithi wena ngwenyama silo sikhulu ake sowutifune nawe ukuthi usurroundwe abantu sibili yini lapho labantu abakusurroundile bakweluleka ngekwetimiso taNkulunkulu bayamati yini uNkulunkulu ngetulu kwekwati uNkulunkulu bayawadi yini kwawona lamaswati lawa labawasebendelako noma
ati bona ba selfish uma labantu laba silo school laba around wena bangamati uNkulunkulu bangasati nalesive semaswati kusho ukuthi usurroundwe abantu aba useless badzilite basuke kuwe ufake bantu labatawulati liqiniso lasimakazi labatawukweluleka bakweluleke ngekweliciniso lasimakazi hayi labatakutshela ukuthi emaswati tilima atati lutho ngemali emaswati akusizotilima imali bayayati ngiyethemba kuyavakala ngendlule ke ngibuye lapho ngikhulume indzaba ngicethelele indzaba ya Nebuchadnezzar ngithi sono sa Nebuchadnezzar lesivetwa liBhayibheli lesidocumented lesikhulu Nebuchadnezzar lesiBhayibheli wase ugibela etuwe palace uhamba lapho sothi shaya sifuba sothi babata yena ukuthi konke lokhu kwentiwa ngemandla akhe ngiloko ke lokwacansula uNkulunkulu ke manje wamvukela uthi ha phela ngimi lo lokhonkarishe bo Jerusalem ngimi lo lokhonkarishe bo Ninive ngimi lo loshaya tonke ivete emhlaba ngisebenzisa wena Nebuchadnezzar namhla wena sothi khanza ngathi sengiwele uNkulunkulu ngiloko ke lokwamenda ukuthi uNkulunkulu bese soyamjezisa ke manje Nebuchadnezzar so uthi utawuhamba uyodla tshani for 7 years ufane nengomo kuze umbone ukuthi uNkulunkulu wamthanda Nebuchadnezzar uthi ke noma sekabudlile etshani lapha uNkulunkulu wabugqina ubukhosi bakhe nakabuya wambuyisela back wayomenda inkosi waqhubeka futhi wammultiply wamdlondlobalisa kwaze kwafika ilanga le ukuthi atifele naku futhi kuyele ngifuna ukunake ngenkosi Nebuchadnezzar mawufunza incwadi yaDaniela incwadi yaDaniela many chapters abhalwa inkosi Nebuchadnezzar qobo lwayo ithi mina Nebuchadnezzar ngeminyaka longukuthi noma ngesikhathi kwenteka naku nanaku ibhalwa nguNebuchadnezzar lencwadi yaDaniela lelesifunza ngayo nawufunza incwadi yaDaniela ibhalwa inkosi Nebuchadnezzar yingceke yasimakaze lo ngisho ukuthini ke ngaloko abantu abanengi abalifunze kahle iBhayibheli bangathathi ngathi inkosi Nebuchadnezzar kwakusona inkosi Nebuchadnezzar kwakuyindvu yasimakaze yekuyoshaya baka-Israyeli balahlekelwe ngusimaka ayifani nabo Faro bekuthi bekungisathane amanifesta enyameni kodwa Nebuchadnezzar kwakungasiyo sathane loyo kwakungusimakaze amanifesta enyameni simakaze wasebenzisa Nebuchadnezzar njengoba nanamuhla simakaze angamsebenzisa Nebuchadnezzar wanamuhla kushaya emaswati lasalahlekelwe indlela ngithi maswati buyelana endleleni bese sengiphetha ngikhuluma ngendzaba ya Pilato nawuyinaka kahle indzaba Pilato wetama ngako konke ku documented kubhalwe eBhayibhelini evini laNkulunkulu ukuthi wetama ngako konke kumsinzisa Jesu kepha bekangenawo emandla the people shouted louder bathi mbethele bekangenawo emandla ekuphikisana nentsandvo yelinyenti ngoba abantu sebakhulumile ngiyathemba kuyevakala ngifuna kuthini ke nanamuhla labantu labalapha etikhundleni nanamuhla kutawubekwa njoba licala libekwa enkosini ngishito ngathi msakubuka inkosi yona personal buka labantu aba around ukuthi uma kukhona indvo lembi akwendiwa ngule nkosi yona personal kunebantu labayisurroundile lele kungibona benda leti indvo letimbi kangaka ngithi ke mina kuwena ngikhuluma nawe manje kuze ungivisise ngithi sibalukhulu Pilato wambethela Jesu ilanguage lesiyatiko loyo kodwa kwasenjetiswa lesandla sakhe ukukhipha le order akusuye mbambamba uma uhlola ngekwemlando wafa angumKristu Pilato ngiyethemba ukuthi nanamuhla useparadise lapho akhona wafa angumKristu atinikele wetama kumsinzisa Jesu kepha lesive ngiso lesabethela Jesu ngiyethemba kuyavakala na these people laba around namuhla kungabethelwa ingwenyama njengemuntu labaningi bamchaza nje ukuthi ubulele live ungakasuki lo mkhuhlane lo lapha labantu abahola hulumende nanyalo nje tikhohlakali versus tikhohlakali kuyaliwa kusenjetiswa lesive lesi innocent sive manje siyadungeka sibhekalena nalena sayashayisana ngithi bazalwane nalo akathathe live lasimakaze atibuke esibukweni evini lasimakaze ukuthi lokhu la kwendako wenda kahle yini nani ninesive ngaphambi kokuba uthethe umechiso uyoshisa buka echaracter yasimakaze simakaze uyakuvuma yini lokho Simakathe uyakuvuma yini ukuthi wena hamba uyoshisa isikolo simakathe uyakuvuma yini ukuthi wena thuka inhlamba simakathe uyakuvuma yini ukuthi wena dingela lomunye umuntu locabanga ukuthi akakusekeli lonemcondo lo against wena noma soyoshisa ikhale lephoyisa uyakuvuma yini simakathe yini lokho awudibeki yini wena ku firing line yasimakathe sengishito ngathi bonke abantu abaphambene nasimakathe uyabajezisa but abaningi bathi simakathe uyawuva umthanda simakathe emaswati uyawathanza lokho angikubeke kuqace kodwa akakuthanzi ukuthi abantu bamhlubuke
ngike ngakhuluma lenye info lapha lengifuna kuphetha ngayo kuke kwaseculator lenye iaudio etikhathini etiphelile etinyangeni letendlulile kwathiwa ichama kulonye umprofeti angimcrush lo mprofeti angisho ukuthi kanjani but ngicrusha lenkulumo wathi lo mprofeti akusenjetiswe akuhlatshelwe ingoma tencwala khona kutoprovoke sathana atobese uyaretaliate ngakuphendvula lokho ngathi never akusuka uNkulunkulu lokho uNkulunkulu uNkulunkulu wejealousy uNkulunkulu wemona ngeke athi glorifyani sathana as a way of fighting Satan ngeke akusho lokho uNkulunkulu athi ngiglorifyeni sathana akayishare iglory yakhe sathana ngiko ngiside Nebuchadnezzar wamdlisa tshani ngenxa yokuthi Nebuchadnezzar wathatha iglory nanyalo ke sife semaswati ningalaleli everything lechamuka kithi leqhamuka kubaprofeti leqhamuka kubafundisi wothi na uyiva into uthathe icharacter yaSimakathe uyibuke kuqala lento labakutshela yona ngekwe character yaSimakathe bese ubuka lento labakutshela yona kuyamesha yini leti info leti uma kungameshi kuyekela ngithi silo sikhulu dibuke ukuthi usurroundwe abantu labanjani lesive lesikuvukelako sikuvukela nje kungenxa yani ungakafiki ekublameni lesife kala ubuke naba abantu laba around you baya deliver yini wena personally as a king usahamba yini ngekwetimiso taNkulunkulu ilahleke phi lena ngishito ngathi Simakathe ukusibeke ku transition yalo siya ku New Swaziland le ku New Swaziland asinawufika ngengati letawuqithwa ngenxa yokuthi igroup lena ilwa negroup le ngoba nyawo lokhona this pro democracy groups versus government kuyalwisana na government has to defend the moment government a defender kuphuma ingadi kuqhitheka ingadi kufa abantu asekumeke manje lokulwa nani nine lenifuna ifreedom yimani kuqhukuluta hulumende na hulumende asekeme ukuthi defender sesifune ke manje ukuthi ilahleke phi lento senginitshelile ukuthi naku la icala khona senda njani from now uma need elikhambi Simakathe ulibekile elikhambi kimi ngicela kuma lapho kwamanje ngithi inkosi nibusise ngida ubuya ngiqhubeke futhi ngikhulumele etinye indzaba inkosi nibusise kwamanje dada